none se bamukubise banga kumuhemba cyangwa bamukubise wegeze umwana koza umwana ngahita ahamagara nabwo barabana nyino porovi ahita ahamagara amaze koza umwana ngo umwana ataka ngo ngoma ngo tantine ngo nyohereze ngo nyohereze isabune mu gitsina aho nyine abejeje nk'ingata y'umutice ebyiri z'amatama baragigiye rero hafi yo kumukomeretsa aramukubita amurenza igipangu aramusohora inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda nk'uko muri kubireba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda. Umwana w'umukobwa muri kureba turimo tubaza, uyu mwana w'umukobwa afite agahinda ndetse arimo ararira cyane ubwo umukoresha wamukoreshaga akazi ko mu rugo, ndavuga umugabo mwari no rugo, ubwo yarasanzwe amufata ku ngufu akamuhohotera ubwo yamusambanyaga, kandi umwana w'umukobwa avuga yuko atujuje imyaka y'ubukure. None bagize gutya bamusohora mu nzu, imyenda yiwe bayijugunya hanze, ndetse umwana w'umukobwa avugaga yuko yaratwite umwana w'uno mugabo. Nibwo umugore kubyumva gutyo, umugore we yari yaragiye ubwo yaramaze amezi 2 ataba mu rugo, gusa yarasize umugabo mu rugo n'abana. Birangira uyu mugabo yisambanira n'uno mwana bakoresha akazi ko mu rugo, bakaba bamusohoye bakamujugunya hanze. Nkuko muri kubibona turi kumwe na Ndahiro Papi Valesi, umunyamakuru wo kuri BTN, ubwo dukorana ibiganiro bya hato na hato cyangwa ahantu nk'ahangaha dukunze kuhahurira. Reka nze mbabwire impamvu uno mwana w'umukobwa bamusohoye hanze bakamujugunya. Ese byagenze gute bamujugunya? Gusa umugore we yavuze ngo yamwogereje ngo umwana isabune mu gitsina, bivuze ngo nibyo byateye intandaro yo kugira ngo uyu mwana w'umukobwa amwirukane kubera ko adashoboye kurera abana. Bivuze ko uyu mukobwa asobanura yuko cyangwa avuga yuko impamvu ari gushaka kumwirukana nuko yamenye ko atwite umwana w'umugabo wiwe. Bivuze ko rero niyo mpamvu uyu mugore yamugeretseho icyaha cyo kuvuga yuko yogeje abana isabune mu gitsina, bikarangira rero amwirukanye kubera ko adashoboye kurera abo bana. Umwana w'umukobwa yasabye kugira ngo tube twamukorera ubuvugizi ndetse kugira ngo uyu mugabo atabwe muri yombi. Gusa uyu mugabo tayari twese duhamagara, ubu ngo bamutaye muri yombi uko muri kuyibona. Madamu yicengeranye mu nzu, yanze gusohoka kugira ngo tugire ibyo tumubaza. Umukuru w'umudugudu arimo hano, gusa umukuru w'umudugudu arasa nkaho amukingiye ikibaba, gusa yanze ko asohoka cyangwa yamufungiranye mu nzu. Ni mu gihe ibi ngibi byabereye mu karere ka Kamonyi, mu murenge wa Tare, mu mudugudu wa Gasarenda, mu kagari ka Murangara. Bivuze ngo niho byabereye aya mahano, niho yabereye. Bivuze ko rero guma kumuyobora Kidasamura TV Rwanda kugira ngo umenye byinshi n'incamake y'amakuru. Nibwo bwo bwa mbere ugeze kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ngo kurikirana ino video paka irangiye uramenya imva n'imvano. Rero uyu mwana w'umukobwa muri kureba kuri kamera zanyu za Kidasamura TV Rwanda yarasanzwe akora akazi ko mu rugo, ubwo runo rugo yararumazemo igihe kinini cyane, yararumazemo umwaka n'igice. Gusa avuga yuko uyu mugabo yajyaga amusambanya akamukoresha imibonano mpuzabitsina ndetse itanakingiye rimwe na rimwe, gusa akamwizeza yuko naramuka amuteye inda azamufasha. Rero byarangiye umwana w'umukobwa bamuteye inda, noneho nyirabuja arangije abyumvise ubwo yakoreraga mu gace ka Huye, ageze mu rugo abyumva ko uno mwana w'umukobwa atwite inda y'umugabo we. Nibwo n'umugore yashatse icyatuma amusohora mwa runo rugo kugira ngo amwangaze ndetse amujugunyira imyenda yiwe, aramusohora. Arangije amubeshyira yuko yogeje isabune abana biwe, akaboza isabune mu gitsina, ndetse bikaba byatumye amwirukana kubera ko adashoboye akazi yahawe. Bivuze ngo aba bana ngo barize, ngo niyo mpamvu uyu mukobwa yasuye mu gipangu. Gusa bamwe bavuga ngo ni urwitwazo, mu gihe abamotari bari hano babonye bino bintu biba, batanze ubuhamya bavuga yuko bagiye kubona bakabona uyu mwana w'umukobwa barimo baramusohora bamukubita, ndetse no kubibona afite ibikomere byiye ku mubiri.
avuga yuko nyirabuja mukubise cyane yamuhohoteye, bivuze ngo rero nyirabuja ashyigikiwe n'umukuru w'umudugudu. Gusa abenshi bakomeje kuvuga ngo ibingibi nibikomeza kuba abagabo bakazajya bafata abakoze ku ngufu, abagore kwiyakira bikabananira bakaba babasha gukubita bano bagore, ni mu gihe rero aba bose bari buhanwe n'ubugenzacyaha RIB bagakurikiranwaho ibyaha bashinjwa, ubwo umugabo ari bukurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure, umugore nawe akita akurikizwaho icyaha cyo guhoza umukozi ku nkeke, bivuze ngo yamukubise aranamusohora ndetse niyamuhemba n'amafaranga yaragezemo, bivuze ngo turaza kubabwira ibiri buze kuvamo. Icyo musabwa mwebwe no gukora subscribe kuri Kidasamura TV Rwanda kugira ngo muze kubona amakuru mu buryo bwizewe. Wakoze subscribe uwagaciro ibyo tugezeho no tubikesha, nkuko muri kubibona turi kumwe na Ndahiro Valesi, umunyamakuru kuri BTN TV Rwanda. Murabizi ko abanyamakuru turakorana bya hato na hato, bisobanuye ko rero Kidasamura TV Rwanda iyi nkuru wayisanga kuri BTN TV Rwanda, kuri Kidasamura TV Rwanda, BTN B+, bivuze ngo izi nkuru zirahari no kuri Flash FM, izi nkuru rwose zirahari ku muyoboro wabo. Bivuze ngo rero wowe icyo usabwa kora subscribe utegereze kiri kiganiro ese kiraza kiga ku bintu bitatu. Ese koko aba bantu bashyikirijwe ubugenzacyaha RIB, ese umukuru w'umudugudu ese yahawe ruswa kugira ngo akingire bano bantu ikibaba. Ibiro nibyo tuze kuri nibyo tuje kurebera hamwe kugira ngo tuze kumenya ese mba n'imvano niyihe. Gusa twebwe reka tubanze dukore iki ngiki, reka twifashishe ubugenzacyaha RIB kugira ngo dukurikirane kino kibazo cy'uno mwana. Turava hano gikemutse nk'uko nk'abanyamakuru twahageze, iyo tugeze hano nk'ahangaha tuhava ibibazo nk'ibi ngibi bikemutse. Gusa twe twahamagaye akamodoka k'irondo katwaye umugabo, umugore aracyifungiranye, ariko reka dukurikirane kino kirego paka kirangiye, bivuze ngo ibindi turaza kubibamenyesha mu kanya gatonya. Murakoze cyane.